Poveličičko, Avram, ajde. Što ti je nešto? Lele, luđe, ove 2-3 dni me zabole jedan zap, ko komad prekisnac u ulicu. Ne može ustava da otvora, što je će pravi majkata da bev političar, a sreće što ne su majkata. Gledate, evo gi 1. april i cvetnici do dzipa. Lele, luđe, vreme vojt pobrzuju od limuzinče norceo, aha. More to avojit, tuku nije, ali se pomrdnujem od mesto. Da be me vrzani vo nozete, ova ne kebeše bilo, tuku nema me kabajet. Aj, odaj da te vide ko će ti zastanat pred tebe nekoj šefišta ko trupoj, a? Nemojš da i zanišeš, a ne da i preskočiš. A ti je ko će se zanišet, luđe, imat zemljotresi po fabrikine. Aha. Slušnav da je avalna država, zabov, a be mnogu direktori bile na odmor po zatvorine, vrijelodni mi. Ja se čuda kako im se isplatjat da čuje direktori zatvoreni, da im davajat jadenje, a? Kolku jadat? Ja mi je merak da ih gleda i da mi se nasiti duša. Ama kako da i vide Osim da grabna da spleska nekoje magare selo i mene da me klas zatvora. Tuku i da pojede ke bega s kraja od njimi. Može da mi go lapnati moje to jadenje. Ko ja po nekoj pa da vrabica. A bre cvetnici luđe ni nosat cutoj. Se rascute. Samo ne ona što trebet. Pusto da kukat. Cenite cutat pojeć od cvećinja. Zato na sonce ne ogrevat. Zanimi ni cvetnici trebat, ni prolet i pusto cutenje nivno se znajet kako mirisat. Lala, ušte kokure kot ne izlezen, rascutija ti je strašila, durcuta ti je, nije će veneme, zanimi prolet, za nas esen luđe. Abe, što deka cutice, ko brčat samo trutoj? Lele, što ti je vremeo? Izgledat samo na trutojte moj cekiraten da im padne vo medot. Da ne čuje ta vramica deka rekov med će me naterat da im kupa. A be majkata, po nekoj pa ko će čuk na glava. Civela, pa kaj nas sekoj pa te cvetnici bre luđe. Cvetaj kriminali, korupciji, mita, silujenje, dejki, zakoni, sve, aha. Zavov. Cvećinjana luđe činat cuti, precuti. Ama ovije, ko će počnat da cutat, rezili vede, ni zima, ni mraz im poprečujete. Jedno cuti, drugo veni. I čovjek da ne zna kako da je vikat, ali cvetnici, ali venici. Aj, majkata. Čudno mi je cvetnici i 1. april zajedno oda taka. Kako moj taka, a? Može da je taka deka cutiti lagata, a? Ne laže me samo na 1. april deka cuti standard od ova ona. Za 1. april, da ne se čudime, sme go zaslužile luđe i prezaslužile i treba da go slavime ko đupcine, kako gi vika, romite, đurđuen, ja? Ja da može toga i ki sobera najgolemite lažači, ki im zalepam po 1 kilo znački te neke ni za zasluga protiv narod i ki natera da marširajet po ulicine. A mi kako? Ja. Tuku, da go stavime 1. april, da je samo toj den luđe tako, na konj sme, tuku, zavov, majkata, tuku, da vi kažem, lele da vidite luđe, kolku pisma mi praćajet, aha, gdje vi se krenet kosata, di soberavo vreća, pa maž, vojska, sluga, nemoj di pokrenet, aha. Da i reče da vravica deka se od dejki će modere Živko će zaspije. Ne se smej, Avrame. Jedno momiće, dolneni. Ko pejačka imaše ime, Silvana Koteska, treto odelenje bila.
ме поздравует и сакат да ја чует да побаботи некој пат и Аврамица. Бре, дејче, ја не знам зашто ти е, само да колнет знај та. Ама ако, па ќе гугнет некој пат. И извинете, чекайте да стана, да ја облеча ливчиња на нови, утре ќе одав град да купа нешто за Великденов. Морат да спија со сени ми и од ноќој да избега оти, а Аврамица сака старано палто да го носа. Ај, добра ви ноќ. Ај со здравје. Па повели пак. Ќе дојде, само да ми помине.